Hvala što ste odabrali NLB mBizClick mobilnu aplikaciju. Nakon podnošenja zahteva, na prijavljenu e-mail adresu stiže vam e-mail sa instrukcijama za registraciju i aktivaciju. Preuzmite aplikaciju klikom na dugme iz e-maila. Nakon preuzimanja, unesite registracioni kod prikazan u primljenom e-mailu. Takođe, potrebno je da klikom na dugme u e-mailu generišete aktivacioni kod. Unesite vaš JMBG i potvrdite klikom na Nastavi da biste preuzeli aktivacioni kod. Ukoliko je vaš JMBG u bazi korisnika NLB mBizClick servisa, jednokratni aktivacioni kod će biti generisan. Nakon uspešno generisanog aktivacionog koda, jednostavno ga iskopirajte klikom na ikonicu ili zapišite, jer nakon zatvaranja stranice više neće biti validan. Ukoliko ga ne sačuvate tada, potrebno je da zatražite novi e-mail za registraciju pozivom našeg call centra. Ukoliko nakon mogućih 5 pokušaja unesete nevažeći JMBG, dobit ćete poruku nepoznat korisnik i potrebno je da zatražite novi e-mail za registraciju pozivom našeg call centra. Nakon što ste završili sa procesom registracije, to jest preuzimanja registracionog i aktivacionog koda, potrebno je da pokrenete instaliranu NLB mBizClick aplikaciju na vašem telefonu i pratite korake za aktivaciju iste. Birate jezik, a nakon klika na dugme Prijava, unosite registracioni i aktivacioni kod, a zatim kreirate i potvrđujete PIN kod koji ćete koristiti za logovanje. Kao potvrdu da ste uspešno aktivirali aplikaciju, dobit ćete poruku da je OTP token uspešno instaliran. Takođe, imat ćete mogućnost da prilikom prvog logovanja u aplikaciju aktivirate i opciju logovanja putem biometrije, otisak prsta ili prepoznavanje lica. Ne zaboravite da je NLB mBizClick mobilna aplikacija preduslov za korišćenje naše NLB eBizClick web aplikacije. Više o tome možete pronaći na našem YouTube kanalu. Dobrodošli u NLB BizClick. NLB komercijalna banka. Za sve što dolazi.